ngaki dengan kiwi samtian sunat tidung geluh sunat boleh panapa sunat aum room malahan nikah keng je kaje beg bele keng montek ke bele tak kok tak tahu terus je kaje tak kok kiding binian terus engki sunat idingaki sunat cepon ulama mun hari Jumat intar ke masjid roh sunat apulong tedung ben sibini aku lo neng bucang ngidingaki udah sah terus lah mun sampai anak tanya anak apa mai sunat takina apulong tedung kelu ben sibini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Semangat Allahumma salli ala Muhammad. Korang Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para ulama, para kiai sehadir masjid setuju kaula tak bisa nyebut asma situng persitungipun namun badan kaula sangat amul jaki ben beliau mantrani paringna kesehatan ya Allah ni paringna lanjang umur kapi ki bisa mimpin ke masyarakat keleben arahan sesahe setuju para sepo ben tokoh-tokoh masyarakat langkong-langkong bapak kepala desa Rompen Guna sareng setuju setap-setapipun para hadirin kaum muslimin, para bapak, para ibu kaum muslimat, seluruh jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas, langkong-langkong Kiai Ishak sekeluarga, remaja masjid, jajaran panitia, setuju nase beten kaula sangat amul jaki. Alhamdulillah kaula ben panjenengan malam mangken bi Allah ki paringin bisa along polong thank you mak along polong apa nika manteren tak kuncoma along polong ialam dunya meloloh sepenting manteren along polong sampai pagi kajun Allah areng bareng kapi masuk swarga bade ibingkeng Gusti Nabi Muhammad areng bareng kalaban para kiai para ulama masuk swarga kapi kalaban mat selamat amin ya robbal cering sabenika mak gula ban panjenengan setuju menikah ku laku saya masuk swarga menikah ipanggil katuan benih pamasukkan situ yaumanat kulla unasim bi imamihim debun Allah engkau laku manggila manusia panggila pin rombongan sebeda isolawat ni ka iya rombongan sebeda i kampung ni ka iya ketatangke sebeda masyarakat sebeda itisai ka iya niki panggil ketuan aku laku ipa masuk swarga Allah subhanahu
pakompak swargana Allah subhanahu legula ben panjenengan sedaja kan parloh along bolong ben para ulama parloh tak parloh apol kompol ben para kiai mangke gula ben panjenengan beni kiai beni ulama ring tahli ibadah gula ben samtian palebur ke ring ahli ibadah uhibbus solihin walastu minhum engkau lebur kering ahli ibadah makin kok beni ring ahli ibadah tu pun Imam Syafi'i engkau lebur ke kiai makin kok beni kiai engkau lebur ke ulama makin kok beni ulama parlo nak apa la'alli an anala bihim syafaatan mak bolaku laku tinggal kiamat oleh barokah mangkan para rabu si badu mulja manusia menikah bi kanjeng Nabi ipakon pabanyak kenalan aksiru minal ikhwan pabanyak kaki kenal kereng bagus maki abe beni reng bagus beni ustad abe keng pakenal ke ustad beni kiai abe keng pakenal ke kiai pabanyak kaki kenal kereng bagus beni nyai keng kenal ke nyai palebur along polong i muslimat ingki bu palebur along polong ifatayat tinggi bu palebur along polong neng rutinan lailatul ijtima yaumul ijtima neng organisasi Islam palebur gula ben panjenengan mangke abe beni reng bagus mangke abe beni orang coba arapa di kanjeng Nabi ma ipakon pa bagus ma ipakon pa kenal li annah li kulli mukminin syafa'ah yaumal qiyamah orang mukmin ku laku kor pada kenal ini mak kor pada kenal gula ben samtian kor pada kenal pada mukmin nah mate yang Islam ben iman kor kenal ing alam dunya ku laku mun antarna orang mukmin situ ngaben situ ngapanika beda sepalang are ku laku bisa saling tolongi amin amin umpaman lah sanikana contoh gula kesamtian lah kenal alhamdulillah sampian gula lah ben samtian ben gula lah kenal gula ke samtian kenal kampian kenal ke gula senal kenal sareng Pak Durrahman kenal ke gula kenal sareng ke Ishak kenal ke gula alhamdulillah gula kenal ben samtian sampian kenal ke gula pada mukmin nah ari ku laku terus ingki mun umpama gula masuk swarga amin mak patut ke itu pun boleh umpama na gula masuk swarga amin ya jak karo umpama kan tak ada jaminan mun mak kai masuk swarga tak ada kan inggi mun karo ngarep oleh tak ada jaminan mun ustad masuk swarga mun mak kai masuk swarga mun kiai masuk swarga ada jaminan swarga menika din beserah neraka menika din beserah terus lagi engko terus bi ulama wa maddaruh illa jannatun terebele kene basa agak sekone malah tak weng ngecueng coba ihun tak kenapa petoron sekoni Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi yang ini coba wa maddaru illa jannatun limanittaqa debun ulama wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an ku laku ya akhirat mereka mak kampung ning dua beda kampung swarga beda kampung neraka beda tisa swarga beda tisa neraka beda kecamatan swarga beda kecamatan neraka benian bani Sumenep saya samangken panikah beda tungke tang petang ingki manding doso gula malam mengisi doso laku malam tang petang moni alam dunia banyak kenengan
mun tak ada manding congok katang betang itang betang tak ada congok ke deso deso tak ada ketemuran boleh congok ke tungke ingki tungke tak ada ngale ke beren tekku ke kepora mun ku laku dengan alam akhirat mah kampung ini kening dua beda kampung swarga beda kampung neraka beda kampung swarga kampung mun tak ada swarga keng masuk neraka lah dia terselamat dah pakompak men terselamat dah ia mun tak ada neraka keng beda swarga lagu laban panjenengan kelenon umpamana gula masuk swarga amin gula kenal ke sampian kenal ke gula lah mangkat ke swarga sampian bi gula itu yang sangi neraka umpama jauh sedia nari jengkero kudu umpama ingki bu umpaman gula lah mangkat ke swarga sampian bi gula ki itu cekai neraka gula kenal ke sampian kenal ke gula le ni kejepon kanjeng nabi gula bisa nolongi ke sampian bisa minta tolong ke gula amin kor pada kenal mun tak kenal ndak manteran barokah ya sebalik ke sebenika samtian masuk swarga amin gula bi samtian itu yang sangi neraka cek ngucap amin jak mak bating neraka bah ngucap amin terus umpamana sampian lah masuk ke swarga amin gula bi sampian itu menyonglet neraka nika sampian bisa nolongin ke gula bisa minta tolong ke sampian amin kor pada kenal kan mangkana soro palebur along polong soro palebur keci pengajian muslimatan noro iki bu kaya bada muslimat bu fatayat bada oh ila ta'arafa noro ibno bada kaya ongki noro samtian yaumul ijtima' bada noro along bolong gula ben samtian mak leku laku masuk swarga areng deren barokah agak malam makin benika gula ben samtian hadir ke pengajian malam makin benar menungkun gula je leson makin benih salah payah para rabu agak sakit adzan gula derin payan tak istirahat sama sekali agak saking king kerokun polana dereming ki si tak entara la karya somaja takok pah pengajian gagal canten gula bi Pak Triyono la koy tilpun ton gula la melolo tilpun ki mangkat kak role tilpun beringin Sherlock para rabu dopak ka BMT ka sakaro gopora ka le tilpun pole kedojo ketemuran ki tilpun pole mun la mangkat pengajian penilakar le tilpun melolo munda entara you think dak molen tada reng pun nilpun narabi penitia ku mun lamari tangan di tin la do pak de emak boy mak kai ku engki mungkin mang keng toman bu terus lagi ya bu toman ku bu intar ka pengajian peniken dengan bu muslimat ben fatayat si mebede neng lenteng ka arwah guys sebede tisa nyaman cangkreng polsek ka temor mereka saya pengajian gula peleman dari lenteng penikah ke jompo 2 jam setengahan penikah ki depak ke jompo 1:30 dan gula toron dari mobil beda HP amunnya yang kabi gula dua apa mak panitia saya lenteng si ngebel assalamualaikum waalaikumsalam dan penapa jan gula punten panjenengan pun depak ke dalam kayak depak penapa ki punten berkata jejer berkata jejer bigule ku tinggal aja ki anon jan jak ki pot repot iku bigule punten laku malam jadwal pengajian panjenengan ni ka imai ika bala bigule laku malam ten kulan di pengajian nang daerah Jabaen manding jan oh ingki tinggal jak libat lauk laku malam jak libat kebulutoh libat kelenteng saos jan saya ni kebah kebetulan penikah ke timur
punten cek sain nih kelepas panap pencan gula berkat dan teh aki ai polsek manding ai polsek lenteng tuti gula laku malam na panik kata lebat lau berarabu pah lebat dejetan gula sambil nyepren berkat dari kani ketunging dina takok si dina ai pececer ya iya ikuni nada melepah pececer Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad lama lemangken gula ban sampean setejalong polong pani parlarabu parlona abe mak pola ku laku ting masuk swarga bisa areng bareng amin ya robbal karena bareng kabeh pakompak bu mantara bareng kabeh mantara nak masuk swarga areng bareng kabeh mantaran aki pangkiai swarga kabeh ngalen Nabi Gusti Rasulullah amin amin ya rabbal alamin tantaretan sebedemul ya apa gula mak mator sepenika berarabu polan melemangkan penika peringatan maulid peringatan kalahirna Rasulullah ingki sabadana masjid langkar madrasah pondok isi dogiri beri malam peringatan berarabu sebedemul ja neng pasuruan neng daerah mempaan neng daerah mempaan itu lima kaulil as'ad beri malam cukan peringatan maulid lenika para rabu sebeda mulja kapi sebedan tren pesantren ka arwah mabeda peringatan kalahirna Gusti Rasulullah maje jeung aja naureng sih jareng dan kadang melarat ben kelenon ngai lahir kanjeng Nabi penika benih pah wajib mak terus iki arten sampean mun kerogun pulan tamu lot benih pah masuk neraka ngerti bu mun kerogun pulan tamu lot benih pah masuk neraka benih kapan tanya kibi malaikat arab apa kake mak masuk neraka pah jawab sampean cek gula tamu lot benten menita nyaki neraka masalah kakum fi sakor arab apa kake mak masuk neraka jawab nah qalu lam nakum minal musallin pulan gula tak bajeng mun tak bajeng terus mun tak bajeng mangke amulot apa mulai salah ala tak bajeng pak kita amulot ingki mah iya nja kelenon tak kau sampean pakun molot cung je rajen surah bajeng pe masape ingki karogun molot cung ja rajan soro ajumaat leng matang leng engki na bangki mun karogun polan tamolot samtian tak kira masuk neraka mun tak bejeng masuk neraka engko iding bu dua iding aki senyebabakin masuk neraka pani nomor dua walam nakunot imul miskin nomor dua cerai Dara mayu dara mah cerek kok makin lebih cek sengkan sari beri nyamannya reng cerek riah apa boleh bi tatangkeun sei kepernahna apa boleh bi oreng sei yentarna cek koceng tak pernah arapa polan orengnya pakompak idingaki orang cerai dia mangke ahli ibadah kenceng tahajud duha ilakon nih Quran hatam pun are keng swarga nama sok di budi ngiding rek terus iki ate mun karogun pulan tamulot punten tak tuh sama mun karogun pulan tamulot sampean benih pah masuk neraka mulot dan benikah mun andi amulot ya tandi punten sanika samtia benih pah masuk neraka mun tak amulot ngerti iki benih pah wajib benih pas wajib ya mun kuat sampean paraja mulotna agak masjid alih las pani ribari ni ro eta 5 patri karo paraja mulotna arapah mampu ya tak mampu ni keni anbeuy tengki tak mampu ni keni anbeuy ya tak kuat ye latin aja amulot
Reng tatang ke kapi lemari ma bere ma timur ma de jema lauk lemara molot kapi sampian tak molot ke tibi. Tusah enje keng betah. Ya kan keng betah iki Bu. Bener Bu, bener Bu. Aduh gula pada molot ke terus tandi biaya. Oh mun tandi biaya gampang deureum. Lonceng tetanggen makai kampung penila kapi Prabu maki hak onceng bi samtian. Lepas kebayakin ngelak aing setembe Bu beri kula. Terus Bu lepang kupek tu ke gelas Bu lempuk karo. Lah tak ada boleh Al-Banjari penikah onceng sero macam solawat. Mare kampung le dateng kapi le doa maren penikah tuan rumah le ngabala. Sobung napa boleh kan tukun cukup setihan gua. Keng derin terwa molot tadi molot tak pada tadi asa pada sa keng tahun datang jangan boleh tak kira bedentar mai pelompo iku engki na engki tadi molotan paning pada pencan abeen pada pencan kondisi na abe mangkana Allahumma sholli ala Muhammad maka molotan biasa nitung pesitu ngagak mangken panik kesakancaan bener engki sakancaan santri ke Ishak pong kampung ika iya tung mesit tung ngarong bolong bede sinangkung salona bede sinangkung teropa bede sinangkung ainga bede sinyombong berasa ya bede sinyombong pendapat karo lating tuting tak beri tangki Bu enggak bulan bede Roma dari tahan sebelum tak beri sekali keng korokun muni sora pendapat cek tokang keng tak nyompang mun beda paper udah ada mun pendapat Allahumma sholli ala Muhammad lah nikah makle tak berek saking makle tak berek setujenah demi ngurmat lahir Gusti Rasulullah orang ngurmat lahir Gusti Kanjeng Nabi panik keteretan bi sampai bi ulama ikedebu terus iki bi ulama sampai ke debu man hayya atau aman li ajli maulidin nabi ini ngeki makna kan situ sapa orang si anak tanah abai ke bayi jajan lemele cuko terus mele buah li ajli maulidir rasul keng niat ngak lahir Rasulullah man hayya atau aman li ajli maulidir rasul sapa orang siap nyiap akidah eren keng niat ngingak lahir Rasulullah keng amulot wa jama'a ihwanan cengonceng ke tetangga agak melemangkan penipong kampung yonceng kapi alhamdulillah wa jama'a ihwanan wa auqada sirajan nambahi lampu nikah lapangan bani mun tak saking ngamolot peteng mak gender keng bolan bede molotan makin pastera alhamdulillah wa ta'attor aum ro'om kan mangkana gila kapan solawat amunyi bersenji mancung karo para rabu kapan Al-Banjari mancung asraqal kauna batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddat bada kawan mancing karo para rabu pahminya ajalan masjid tak tahu mun saya lapangan bedeng ki ya tina lalangalai dumun pah kapi semprot minyak ngabi seliter ya terus gula mon konjengan molot gula biasa ngimba mah nika Abdul Rahman ibaratnya kiwan jeneng Abdul Rahman gula ngubeng ini taib nika Abdul Rahman di barintar ke Mekah gula di sekancan rombongannya cek ke taib taib ini ke tempat parfum saya paling bagus neng daerah Arab ya lekapi medal dari taib pah ngubengin kini kawan gula ngiba para Arab musim pada mulja
Takut tuan rumah tak menjalan minyak karo yang kui tibi kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus iki. Arafah ini ngaki. Terus Bu. Nika ngaku Kanjeng Nabi ini kebur-lebur na telok. Ayo. Rasulullah ini kebur-lebur na telok. Terus. Situng hubbiba alayya salasah debun Kanjeng Nabi. Engkau secek lebur dah ariyah i alam dunya ri engkau se paling ke lebur telo biki. Nomor situng an-nisa engkau lebur kering bini. Mun bedereng laki tak lebur kering bini nyeraki penyuderan keng bedekong slep. Bener iki. Rasulullah rajinnya 11. Saya tinggal setah sangat. Paham Bu? Jadi Rasulullah menikah rajih. Kan makanya dibun Kanjeng Nabi engkau lebur kering bini situng. Nomor 2 debun Gusti Kanjeng Nabi tangbur leburan kur panapa atib berang room. Kanjeng Nabi ini ke lebur ke minyak lebur ke berang room. Beda ada buakin siwak. Beda ada buakin minyak. Jadi Rasulullah menikah para Rabu mun mak kam mak roh aum room ben king beden alakan la room ngiding Bu. Tapi ini an panika tak kalero mun inter ajalenan ro Bu. Kelotik centir ya den lo mari delokon setengah jam siapa le akacah silake la keburu jeng mundin laki an yang kuiro jalan ke lambin bener din bini an. Aduh mulai karinya bu apa nih bibir secong membincong. terus Bu. Atara apa Bu? Nomor situng niat mabunga ke selake oleh tak oleh. Pakompak oleh tak oleh. Bila teh duga ban selake angkui kapi bisa sampan lah pampon tangak. Mak lela katema coba. Terus Bu. Materan barokah. Rasulullah ni kelebur ke barang roh. Kelanon sampean si hadir panika kaum Jumaat si banyak iki. Si hadir ni ke kaum Jumaat kan mangkana mun intera ke masjid karo sampean sunat aum room. Mun mangkada ke masjid sunat mandi geluh. Mangkada ke masjid sunat aum room geluh. Sunat tedung geluh. Mun intera ka masjid sunat tedungkeun encan santri akoi lullah tetilakor wa ma gelenon terus iki maklek oleh ilmu samtian tinggal make sekoni kon ngarteh terus ini ngaki lakor wa ma mun Jumaat bejen si ambu mun hari Jumaat jam 11 mun hari Jumaat kak ruah samtian ambu kol 10 tuli istirahat geluh makle nengeneng ke masjid seger tempeng pada pak ke masjid pak kerohun beda bolan sabeni rampenangi terus saking ki. Nah kana dengut deneng di masjid teretan sebeda mulja ngiddah. Mak kain sineku emik maca khutbah. Emik kecek pekan make jawuro keding nyaring mun. Lumak perpan ngiddah dari pah cenit iku. Akan to. Dadi sakampung iki keding prarabe. Terus Bu. Nah kana ini kandi bekal. Bekal biniin ben ketemuan ben kancan ngocak cenit ketemuan ben setonga cenit iku dela burung Bu tanda bekal biniin arapa gara-gara kento masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah ini dingaki samtian sunat tidung geluh sunat boleh panapa sunat aum room malahan nikah keng jek aja beleg kakeng montek ke bele takut tak tahu terus jek aja takut kiding binian terus iki sunat idingaki
sunat cepon ulama mun hari Jumat intara ke masjid roh sunat apolong tedung ben sibini aku lo neng bujang ini ngakibut udah sah terus lah mun sampai anak tanya anak apa mai sunat takina polong tedung keluban sibini cepon kitab polan antarna masjid ben Roma apa nih kebeda masafah apa nih ke jarak jauh dari Roma ke masjid tetita kok rok jalan ketemu benreng bini ke arah Salebur soronya bekeluh mere area Jumat re menteran barokah le sunat boleh aom room intara kakenengan banyak orang sunat aom ro angkui minyaan samtian apol kumpul ka koloman intara ka pengajian ngangkui sero om sampian hokoma son burlebur na kanjeng Nabi bareng room kan mangkana kapan solawat amunyi biasana mahallul qiyam mulai biasan minyak ajalan manteran barokah muntada minyakan biasan kempeng iki kembang biasa tarapa ngangkui kembang tak apa-apa nyari kembang banyak guleri berintar konjengan kak kam lagi ilongus nikah ikai melongus Pak Abdurrahman daerah kepora nikah kada tinggi kabara daerah kepora penikah kabara neng daerah longus penikah teritan kembang sebungka meren kembang penikah pahpe saya sebungka ketika pan solawat ianam pesenaban kembang apa nih kayak bajalan ya bagian anak bu lempu tak ngelak kembang ngelak pesena Allahumma sholli ala Muhammad anak apa sampean mau tanya apa mak bunga seike bebunga-bungaan seike bemun bedemoloten isabe terus iki mak bunga-bungaan saya sabe mun bedemoloten pola na iwaktona kanjeng Nabi ikalahir kembang saya tak ngembang ropah ngembang kabi alhamdulillah malahan gelanon mun daerah Sampang jeung ada jeneng daerah Tamburu terus iki daerah Tamburu ini termasuk daerah pasisir kia teretan agak kaya agak neng tungke ini kesekejak bah tase teti lakona orang alako perahu lakona orang alako katase terus lagi ini nikah mun amulot aku bayi kom-koman kenapa cepon mun cepon ringkak ya kom-koman bedak kembang ini kom-koman ini teti ngalak penapa kembang pasti beri bedak ipro om bedai aing niko pakai macakin solawat imam masjid atau menipok compok maren penikah maren doa bi moloten lha nika pasti serepo akeh kom-kom menekaro pasti kebet tetan karo menekaro ites ketesakin sebenikah terus ites ketesakin sebenikah karo jepo ni dingeki Roma seike tesen kom-koman karo orang sinengeneng bekal barokah amin bahkan beni karo kuniki bakaro mana melolo bararabu pertani karo yentaren kiyah tani pun kebun isabein bahkan beni karo gun penikah tukunah isabe ikiyah paraonah isabe ikiyah tinggal mereka isabein ke menikah caipon mun bejrebah banyak ulen cuko mak amin kote riak lah manteran barokah amin ya robbal malahan beda keterangan di dalam kitab ini ngeki mun moloten terus iki sampian ngalak bese mun can kitab dinar dirham senika karena mau lambek nika dinar dirham beni rupiah ngalak bese pas baca doa mulot baca ki asra kolan karo ki buru saya baca tat ustad al banjari karo kapi karo mulotan karo fatazalla rusutara bawasti besara
wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Karo moloten karo paham iki la ibaca ka wis bi sampean pesen nabi sampean pas papolong ke dompet tabu kebeden pesen apa nak kepak mun satuku sebab itu kunah iki bu mun atuku sebab itu kun oh tak benah sempen ikape ngabi sampean panik kecepon ulama pc pani mak idingaki pc seibacain mulotan pani idilem pc pani bede 1000 barokah amin ben ureng si andi panikah beni tisu pc kun contoh terus iki ben ureng si andi panikah teretan sejeng lanceng abi Allah tak kira pamisken amin rezeki ni pagempang amin barokah namo pakompak barokah nah gula di men tahun sapanapa teretan reng sepo bini matawadan gula panikah ke Mekah gula kapan datang gula ngambek umi ni kebah mak keluar robeng si ketebuh kain to paling ngaki ka panjenengan obeng napa nih kami obeng nikah bi gula benar ke batawab keng lakar hajat paling ngaki ke samtian mak pola oleh borokan Mekah Madinah kuah samtian bisa depak melolo ke Mekah sempen kesimat sahabat bi ten gula teretan itu rai sampai makin obeng penikah pakun berdebu mun tandi pese bi ten gula pese penikah son-son son-son ben menyan onceng levelen pese kowe oh onceng levelen ya laku ni kepak bi gula de mama tak datang levelen aku olok ya iku sampai makin bakun bed apa arten Allahumma sholli ala Muhammad barangkali nikala benda apa nikah para rabu mun isampung benderang barang bagus nikah pasti ese baro contoh ya ini ngaki aing terus nikah mun beli itu ku harganya 1.500 bener mun beli itu ku harganya 1.500 mun ke beka makai mencakin Fatihah bi samdan nyona Fatihah kak dintoni bini lahir ibacen Fatihah ya kasah inomaki beni 1.500 ari harga 100 lepas bener mau ke harga aing rela mare serpo ben Fatihah terus ingki lamar serpo ben Fatihah dadi beni labini boleh arya bu labino engki na bangki arela bada barokan lenika para rabu sebada mulja Allahumma sholli ala Muhammad kan mangka nabi gula kelanon mon tanggal 12 bulan Rabiul Awal karo bi gula masjid disiarake sandik sekep kegaman sandik semat kebe ka masjid sandik panakerna beras kebe ka masjid panakerna beras mun ibacain molot beras tak kira tak ada sejeng lanjengah kor sambil meleh paham ngerti sampean pon Rasulullah lebur ke bareng rok dua telok ini ngeki kanjeng Nabi panikah qurratu aini fi shalah debun kanjeng Nabi Rasulullah lebur mun tinga bejeng hoso tinga bejeng hoso kan mangkane tete nih mun bejengi masjid bagian lakean mun Jumat sampean nikah sih bagus neng ibirian ndak ada daripada ibirian si dibudi terus arapa si cuadaan ben si cubudian mak rajaan pirian si cuadaan sop seyada ro lebih hosok mak lebih hosok kapan ngocak iya kana butuh wa iya kana stain encan sop seyada kapan melak kun tembok si padeng
Si kemudian mak ke kapan melak iya kana budu wa iya kana stain kapan melak sarung akan kana se padang. Paireken ya dunggala keng semuda ya. Ya lah miri larang deh. Keng lalaju. Ya atras leker-leker ya. Oh din cimakmun ria apa itu. Jadi saya bitong pasti padang, bener bu, bener bu. Lah, lebih gelanon, le ale dan ngodat dan saya jumaan iya dan para rabu. Pas ngangkui kaos sales toles, kapan melak iya kana budua iya kana stain tinggal melak semin 3 roda. Butuh tak butuh? Iya kana budua iya kana stain kapan melak coblos nomor 2. Butuh tak butuh? Tetilakan lesokan si juadaan kandi gula meloloila kabala Allahumma salli ala Muhammad mangkela kelara meleh idi ngaki i masjid mangkela kelara meleh jam se keluar tulisan ro terus karwamun para panabe jeung ngamun bisa pate mun bisa cek sabak ibun ada coba cek sabak iya ada neng apa jeng sabak kiri otabana sabak luar muni sabak ibun ada kapan tulisan karo ajalan macam pate hayu lepakun sajeling ke sajalan ruang luruskan barisan sholat berjamaah lebih terus ibaca temu cek ada pak kebacaan wa iya kau nak butuh bener engki le temu nyapsap sale bacaan nah arapa taho Kanjeng Nabi paling lebur mun abajang hoso kan mangka Nabi Allah kabala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un bajrong kureng mukmin mun ting abajang hoso kan mangkan nabu mun abajang soro awal waktu mun ngantok soro tedung geluh mun lapar ada geluh mun siapa aja ngacucu kentok akan tok geluh ya kalau untuk boleh paham mun cucu padang apa deng geluh arapa mak lehoso paham Kanjeng Nabi mun salat para rabu idi ngaki caipun sahabat sesekitar Rasulullah mun salat ida dan panik kepada ben beda aing ngalkal ka Prabu guluduk kula ben panjenengan cering kadang sabajeng si hoso ase melarat para rabu dari tau sok dan kadang kelopai oleh 2 oleh 3 oleh berempat dare dujak perapan macam tahiyat tepak ka Fatihah mun dia ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah dari tahu sok ku tak ada pak kebacaan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wairil maghdubi alaihim waladdallin arapa tahu sok paham bu bajang ini ngaki salat penikah para rabu seetere masih hosok mun hosok takbir karo sebratu hosok tahiyat dah seperatu hosok patehan seperatu lain narote baca bi Allah nah teran barokah menteran manfaatah amin ya robbal lah pohon balik boleh ke pemator segala sahabat orang si anak tanah nyiap pagi deeren nyabak lampu menjaga teror jengoncang ke tatangga watajam malah ateng genteng yang kui kapi kalambine si genteng sarong si genteng wataat toro aom room kapi li ajli maulidir rasul ngak lahir Gusti Rasulul ngak lahir Kanjeng Nabi baku wabi ulama ngucap amin kelu terus bu ngucap amin pak kompak baku wabi ulama hasyarahullahu ta'ala
yaumal qiyamati ma'al farqil ula minan nabiyyin. Maknana orang siaga jeriah ku lakku bi Allah bekal pamasok swarga de ada abareng para nabi. Gegek perempegan re. Terus balik boleh. Baku bi ulama hasarakullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al farqil ula minan nabiyyin. Orang saga jeriah ku laku bekal pamasok swarga de ada abareng para nabi. Kan mangkana taretan tada rogi nereng ngamulot. Ada rogi nereng ngamulot. Bener tak wajib. Keng karokun muntah molot dutek kedai. Engki na bangki. Angkana amolot na bantan. Pagompak amolot na bantan. Amolot gula ban panjenengan setaja keng niat bunga kakelagirna Kanjeng Nabi. Bener. Amolot nika keng niat bunga kakelagirna Kanjeng Nabi. Gula malolong abala mun niat bunga kakelagirna Kanjeng Nabi mak gula ban panjenengan ring Islam para Rabu. Mak gula ban panjenengan umat dah. Idi ngaki Abu Lahab ring kafir. Majadin Kanjeng Nabi. Polan bunga kakelagirna Kanjeng Nabi dalam neraka bi Allah ibringin kedemangan. Amin. Ceretan semenikah. Terus Abu Lahab nikah mak. Bu. Abu Lahab nikah bu. Dalam neraka mangke masuk neraka pen hari Senin Abu Lahab nikah tak seksa. Dalam neraka nikah. Kengun hari Senin Abu Lahab niki dalam neraka tak seksa. Apa neraka si panas karo tak panas ka Abu Lahab. Orang lain lapar Abu Lahab kenyang. Orang lain arjang Abu Lahab punten. Orang lain itu kol Abu Lahab punten. Nang tenang mun hari Senin seminggu sekalian. Ceretan semenika. Lombok bede Mekah bani bede ring bini nyaman Aminah. Pasir Bu. Bani Aminah tungke nyaman Aminah. Aminah apa ni kaalake orang laki nyaman Abdullah bin Abdul Muttalib. Ngandung oleh 2 bulan berdesa ada buaki oleh 4 bulan. Abdullah ni keseta. Karena seta Abdullah Aminah apa ni kaapolong ben sedulur Abdullah peserah Abu Lahab. Peserah Abu Lahab. Abu Lahab ni kebu andi budak bini nyaman apa serah? Ayo siapa sih tahu nyaman apa serah? Budak Abu Lahab peserah nyaman? Suwaibah. Peserah nyaman? Suwaibah. Budak Abu Lahab ni kebini nyaman Suwaibah. Tetipa polong ben Suwaibah menikah bi Abu Lahab Aminah nikah. Teretan si bedemul jadung ngandung bekraja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan jan raja, 6 bulan, 7 bulan, belum bulan jan raja. Sampai 9 bulan kira lebih 14 hari. Dung kandung penikah. Tepak ke malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sok masuk mancing sobu terus ini nikah Aminah penikah lahir para Rabu. Coba nikah kebaik ilmu bi sampean. Anapa terus ini pon idingat ki mun sok masuk mancing sobu karo apa-apa mak pikiran nang tenang benar apa nih mak. Coba sampean deki so masuk mancing sobu kira pokok lempak karo pokok lempak istiwa sobu kurang setengah jam karo pikiran nyaman para Rabu neng nyaman apa boleh pakai ke ibadah bisa tenang pikiran anapa mun so masuk mancing sobu karo mak pikiran tenang pulan Kanjeng Nabi penikah lambe lahir so masuk mancing sobu paham sampean ngerti sampean. Sebaliknya coba mun sok masuk sorop are karo
sok masuk competare karo pokol setengah 6 apa-apa pikiran penikah agak tak pati tenang agak gelisah lebih bi sampean pahiki basaren asaren lemah masuk mancing masuk murid sampean asaren ke penikah sampean tak kira tenang bakun gelisah tak kira normal engki na bengki ini ngaki bi sampean bukti aki bi sampean deki sebelum sobo laku meren asar sampean lemah karo pikir sampean ku tak tenangan sebelum sobo karo anapa mun sebelum sobo bulan kanjeng Nabi ikalahir sebelum sobo mun maren asar kanang tenak panapa tak tenang pikir penimun lemah bulan kanjeng Nabi penik keseset sok masuk maurib paham ngerti paham bu masuk sobo penikah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal para Rabu sok masuk mancing sobu Mekah penikah Aminah lahir kapan lahir para Rabu tinggi jeling bi Suwaibah pejiin mak tepak ke peji lake lah tari baca bareng wada'atil habibah bareng wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan sakiron hamida ka'annahul badru fi tamami boleh wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan sakiron hamida ka'annahul badru fi tamami Pak anu baca telo kali tore Pak bayangakin Rasulullah hadir tore wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidah ka'annahul badru fi tamami malam masuk mancing sobu penikah para Rabu Aminah lahir Haji lake gonteng bu derin genteng pada bulan tanggal 14 royo muana tera ya Allah muana tera anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri bada karuai kuah sampian pada benar Muhammad sampian pada ben bulan sampian teraan benare sampian teraan ben bulan Nabi Muhammad lebih terak tembang are lebih terak tembang bu Allah Nabi Muhammad mun mius panas tak teman metojang bajangan Nabi Muhammad mun mius ialas jukajuan penika nunduk kapi kita ngintara selang olok salam ke Nabi Muhammad macan ben pepuruan kapi nyantir ke Gusti Nabi Muhammad olar ben kala kapi nyantir ke Gusti Nabi Muhammad mun sampiana jalanan santir ke Allah buruh ita bang olar bu kengik ke mun Nabi Muhammad kapan mios ola kalar apa napa ola ben kala kapi pada panapa kalah ben ular kapi pada nyantir para Rabu ngolok salam ke Gusti Nabi Muhammad makhluk saya sangat mulja lahir bakto kikaiyah bunga Aminah teretan peserah Suwaibah can Suwaibah lake putran sampian Aminah punten tak kira pahate iya Suwaibah jareng lambak benika mak gelenon mun bedereng bini lahir bu kapani congok bini bu pai pahate yo pahate pendem ki di odi jak non sampean cotok besaban bu jak tak ada kanjeng Nabi ki bu obus lah besaban ada engki na bangki
Bajra Kanjeng Nabi Rabu binian pane punten tek bendem ki di odi. Alhamdulillah. Keboy pa bendem na barang odi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakompak Allahumma sholli ala Muhammad. Lake putran samtian Aminah iya Suwaibah. Salamet tanganak teh ya. Ingki Aminah. Derin pokok Aminah, derin pokok Suwaibah peniteretan. Intara jegeun ka Abu Lahab siki asaren rumah. Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab. Apa Suwaibah kan Abu Lahab? Panakana sampian lahir Aminah lahir. Paroba lake. Paroba Suwaibah lake. Pulan ngocak lake ni ke Suwaibah derin bunga Abu Lahab ku tak pahi martika aking kima. Martika beun bebas derin kok ya. Mbeun martika mbeun benitang budak itu. Huduh. Polan si amartika aki budak ni kala ini ngaki. Polan bunga kalagirna Nabi Muhammad hari Senin sampai budaan Abu Lahab ni kai martika aki teretan si bedemulja. Abu Lahab penari Senin ia poin norak kabi Allah tak seksa para nabu. Abu Lahab penari Senin bi Allah ia poin norak kata tokol teretan. Apoi norak kata panas ka Abu Lahab. Apoi norak kata celtak ngelok ka Abu Lahab. Mun hari Senin Arafah Abu Lahab polan bunga ke kelahirna Nabi Muhammad. Gulaban samtian umat dah bunga ke kelahirna Kanjeng Nabi. Manteran gulaban samtan ipa selamat dari apoi neraka. Yang kisabi Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Gulaban samtan tora doa. Minta ka pangeran melemaken pong-pong prapanalong polong. Manteran kide pa acabis kastan Kanjeng Nabi. Pakompak manter kide pa acabis kastan Rasulullah. Kide pa ka Madinah samtian. Seneng mak orang depak kak kasa seneng ngolok salam ke Kanjeng Nabi berdaya adaan mun ngolok salam ditungke Kanjeng Nabi berdaya Medina engki ibu mun ngolok salam di kaisa samtian Kanjeng Nabi berdaya adaan yastana Kanjeng Nabi peniket teretan rek berek kai mah berek kaisa tengki rek berek astana Kanjeng Nabi air set ke Cutaimuran astana Abu Bakar air set ke Murtemur nikah astana Sayyidina Umar bin Khattab Allah sampean bisa acabis kak kesah duda remebungan natereta cek ring entar ke Weli Songo boy entar ke Sunan Ampel dan kadang nangis thank you bu entar ke astana Gus Dur dan kadang nangis entar ke astana ke As'ad Samsul Arifin nangis entar ke astana Syekhona Khalil nangis gulaban sampean pah bisa ngolok salam ke Kanjeng Nabi patero gulaban sampean sida pak agak kasah engki mah kibo terda pak kabi ejak lamina-minan bae ya geleng jadi jual mun ya geleng ata kok luang ngabit engki keng semenika mah gula gelanon mun di masyarakat dicopo bi gula ibadah kita tabungan ternyata sero nabung mun nanti hasil jak sebulan sejuta nabung ya dan kadang setengah bulan bede nabung 2 juta tinggal full ipa mangkat bi gula keng mak ledep pak karena mun pangi bepese 35 juta acura eman teh Pape saya 35 juta kebe acara eman mun orang aten si begeli para rabu terus ingki mun oleh nabung terendah Pak Kabi sampean terendah Pak Kabi menterendah Pak Kabi amin ya rabbal alamin tantaretan si bermulja dari penikah tinggal cek sekejap bayi ingki sekejap saus gula nomor situng tak sehat
Kicik banyak acara dan kula laku kol beluk ko tumangkat boleh ke pengajian. Dari panika para Rabu sebenarnya mulja barokana muloten sesemangkin. Barokana papangkian sesemangkin. Barokana gulaban samtian apol kompol saat mangkin. Kung ngaku ngaki lahiran Nabi gulaban sampian. Ngakni ngain kalahirna Nabi gulaban samtian. Gulaban samtian bi Allah manturan itikan nada ada masuk swarga. Manturan ipanggil lu kallu kangkui masuk swarga. Amin ya rabbal alamin. Muntak tela andi bagian mata Islam ben iman bi Allah manturan tek pamatiah. Pakompak bi Allah manterentek pamatiah. Muntak tela andi bagian mata Islam ben iman bi Allah manterentek pamatiah. Baca bareng ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah. Mantiran teti ilmu manfaat ini, teti ilmu si barokah, saka intoh papangkian malam mangken, papa napa saya pedepak teti ridho na Allah, papa napa saya pedepak, iki ngingin ridho dari Allah subhanahu wa taala, sataja amal ibadah panika kapi mantiran ni taremaah. Kakurangan kelebihan kaulanya una sapora hadan Allah wa iyyakum majma'in siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.